nili tumhan soko sang pajir krai la ana ningka ni tum choklem that loan cho and that hem chu buche at jat at si la si no na bang nili tum ka atumi the press release pera ko pini da PCCF sa no che bang thulo je mane ni tumhan isi ban ke BDC re banang rab du ning polam lo jen jong si nili tum hanang than pete ko anma ki sung ke boy ji nili tum ang ton be memorandum chupilo ako personally verbally ta nili tum chupulo la peno la pulang ikha la hai arleng ke sa tum kat hek lang ma lahai tung kat thek lang ma lahai tung asuma re chi ora porlo no lahai tung le kat nang purhi nang te nang si lahai tung ga ning do la atung ge badelo nili tum ta ning ave ke la pen la dak isi nili atu we grong ha nang li tum ta media long thek long po isi order papas government of Assam pen jun tu mane la dak do nang li tum ta long po media long de je mane 3rd grade pen 4th grade ke kapeni interview ave det pen ta mane recruitment personally pilo ho without holding interview po la so podo la so putak masi isi pen lang dalu dinil tuman CM sar nang rap mi hala so rule pen lang da ko 6 schedule area mati CM aja kong ko ane ni li tatum ni jelo CM aja kong ko ane ke the alang tumi sia rasta ri me atowari me ni tumhala so pen nang pa jog i phan ako reasoning bote non la so lo jun to kache papas do la da you discontinued of ha 3rd grade and 4th grade ke interview ave det pen ta isi pen mane documents verification doing fraud kali mane fraudulent system claim nang nei hesta me ni tumhan qualification nang lang pen ni tumhan lagile departmental isi interview pen ni tumhan nang pine ke sa la si nili chuning ri la tumi da chuning ri lo pine chuning ri le thot lo nili tumhan nang ra vek ning kisung ong no nili tungke chiru re cho lo aj hek me ke jang da hanti evelo jata evelo ining aro ka chiru lo je paklang thek thei cholo la si do ana nili tumhan nang chito dung vek nei nang ra vek na ko CM sar na chuning ri lo alang li mi o ini ning mi pik kar biara than ching hon pik la si nili tum ta ning klong ben si isi pen ke lan su se pa do nang pa chuklem nang sar CM sar lan se pa chari nang rat pu nili tum hanang palang nang pula si la so hin ben nili tum do ana chuning ri lo nili tum hanang lang vek nei nang ra vek ning sar lo de nang rap nei ho muni thi ja nang se ho de reply ke chipi po formally jones officially around say non PCCF sar nang pulo officially around damning so ko sang hang lo ni tum mane he reply ji ready bom lo ni tum chipi dun ji ata me chipi de phida kupito nang bi pone da ka fere so do lang kisuman ban baralam kali karjulong do nili tum je mane terminal order thenglap lo so ko se ke hangi si mene ja ami thang thon formalities justification chipi phan ja so ko pilo ku phan chot mo ande langson je so ko ka chipi da ku bi sining aro ning ke the do lang ni tum pining tang ku cholo bo chipi ji ni tum anu tin ta chipi ji tata me la skipi pen nili tum mane di la support satisfied fe bla pu bang ka lilo nang lang pi tha ako la so ko to se ta me nili tum non verbally si tum rap nang chi thur pak lo jo ni tum ko an ma ke photo me la si CM sar nili tum nang lang nang ji ako la so aso ko ke nang withdraw si mesen pen nili tum han he di ap kaya teng he di na pa choklem long nang ji nang pa stam long nang ji lan we lo ni tum we kalang lo CM sar nang chuning ri dun lo nili tum phang adjust nang kami nang than de no la so teng pen nang pakem nang po so teng pen nang pen nang pom nang linon nang ingkan kon lo iklan nili ki klem he 10 busor bak du po ase adjust pen se tam nang pakem nang po ta bang ke 30 pen klik chat la nang libang ke नीली बांगे माने 55 दिलो आता है नोनी माली नोना बांगा नामी फांदा सो कोसन सो कोसन ले रको नang lihin benon ge माने सिया मता छोड़दम लो माने नीली तुमंता माने नंगरा पिथा माने चंगदुक लो माने nang litum na zakuriang paklem long beri fan ingkan povera lumati nasi nan wala ni chini ake mane mo aport yang tan ponon por apuni ki jogo মই বিশেষকে মানে সারাক অনুরোধ কৰিছো নমস্কাৰ কৰি তেওঁ আমাৰ যি দুখীয়া গৰীব দুখীয়া বিলাকে আমি মানে মই তো 94 পৰা এমআরত কৰি কেনাহে মই চাকৰিটো ৰেগুলাৰ হৈছে আৰু এই সময়ত চকত নটিটো মোৰ লগত আহিছে সেইকাৰণে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু মা দেউতা বুঢ়া বুঢ়ী আছে মোৰ মানে উপায় নাই সেইকাৰণে CM ছাৰক মই নমস্কাৰ কৰি জনাইছোঁ যাতে যেন মোৰ আমাৰ লগত এই চকত নটিটো আমি ৰিপ্লাইটো দিম লিখি মানে আমাৰ মানে অলপ অনুৰোধ কৰি যাতে যেন কিবা দি আৰু সহায় কৰে আৰু মোৰতো এতিয়া 45 হৈছে 45 তাৰপিছত এতিয়া 100%
দিছে ন আপোনাক দিছে এতিয়া পিচিএফ পৰা কি কৈছে এতিয়া এইটো কাউন্সিলে হে দিছে অৰ্ডাৰ দিছে সেইকাৰণে মই কৰিছোঁ বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকে মেমৰেণ্ডাম সাবমিট কৰিছে ছাৰক মানে কি মানে এইটো কিবা কৰিব নালাগে না কেনেকা আমি এইটো কৈছোঁ মইতো এনে 2012 পৰাই কৰি আছোঁ কিন্তু এতিয়া চকচ নটিচ দিছে মই পুটুকে মানে চক খাই গ'লো কি ইমান দিন কিবা আমি কাউন্সিল ছেক্টৰৰ পৰা কিবা ফাণ্ডৰ পৰা লৈ থকা নাই আমি ষ্টেটৰ পৰাহে লৈ আছোঁ তেতিয়া আমি প্ৰথম চেলাৰী পাওঁতে তেতিয়াই কিবা কৰিব লাগিছিলে সিহঁতে একমাহ হওঁতে তেতিয়া আমাক টাৰ্মিনেট কৰিব লাগিছিলে তেতিয়া আমাৰ ইণ্টাৰভিউ নাই উইদাউট কাউন্সিল এপ্ৰুভেল বুলি কোৱা কিন্তু এতিয়া দি আছে এতিয়ালৈকে আমাক কোনো কিবা ষ্টেটৰ পৰা একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই এতিয়া কাউন্সিলে আমাক একো ইমান আমাক হেৰাছমেণ্ট দি আছে সকলো এতিয়া 10 years 15 years এনেকুৱা হোৱাও আছে সেইবোৰৰ চকচ নটিচ আহিছে এইটো আমি কেনেকৈ ৰিপ্লাই দিম এইটো এতিয়া কি বিচাৰে ছাৰ এতিয়া আমি চকচটো উইড্ৰ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু নহ'লে আমি বেলেগ কিবা উইড্ৰ কৰিব বিচাৰোঁ আৰু নহ'লে আমি বেলেগ ডিচিশ্যন ল'বলৈ বাধ্য হৈ যাম কিমান আছে চকেছ নটিচ পোৱা কিমান আছে 300 প্লাছ মইতো 2011 পৰাই কৰি আছোঁ বাৰু আৰু আগতে কেজুৱেল ৱাৰ্কাৰো কৰি আছোঁ মই নটিচটোত কি বুলি লিখা আছে মানে কি বুলি কৈছে মানে আপোনালোকে মানে কি বুলি ৰিপ্লাই মানে আমি কিমান বছৰৰ পৰা কৰিছোঁ বা উইদাউট এপ্ৰুভেল আছে নে নাই সেইটো যদি এপ্ৰুভেল বিচাৰিছে যে কাউন্সিলে আমাক দি দিয়ক তাহাঁতি আমাক এইকেইটা চল্ভ কৰি দিলে হৈ যায় আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু চকেট নটিচটো কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা আহিছে না কোৰ্টৰ পৰা কাউন্সিলৰ পৰা আহিছে প্লাছ আমাৰ কিবা PCCF অফিচ পৰা দিছে আমাক নটিচটো এতিয়া এইটো আমি ষ্টেটৰ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ এজ পাৰ কাউন্সিল ডাইৰেকশ্যন হয় এইটো কিমান দিন ভিতৰত আপোনালোকৰ কাৰণে মানে 15 দিন বা 10 দিন এনেকুৱা টাইম দিছে আমাৰ টাইমটো শ্বৰ্ট হৈ আছে এতিয়া আমি বেলেগ ডিচিশ্যন ল'ম আৰু এইটো আমাক কিবা চকচ নটিচটো উইড্ৰ নকৰিলে আৰু এইটোৱে আমাৰটো আজি আপুনি PCCF লাগে মেমৰেণ্ডাম সাবমিট কৰিছে ছাৰে কি ক'লে নে ছাৰেটো বুলি এতিয়া কিবা পাছত টাৰ্মিনেট কৰিম কিবা ৰিপৰ্ট আহিলে মইতো নকৰোঁ বুলি কৈছে আমিনো কি বিশ্বাস কৰিম এইটো এতিয়া অথৰিটিয়ে যদি ছাপৰ্ট নিদিয়ে আমাক আমিতো উপায় নাই আৰু এইটোৱে CM ছাৰ কাৰণে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে চকচ নটিচটো ইমিডিয়েট উইড্ৰ কৰিবলৈ কাৰণে এইটোৱে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কি কৰিব চাইছে ছাৰ আহাৰ কৰিলোঁ আমি এতিয়া মানে আপুনি অলপমান চাই লওঁ আমি ল'ৰা ছোৱালী আছে এইটোৰ লগতহে আশা কৰিছোঁ ছাৰ CM ছাৰ অলপমান চাই দিয়ক আৰু এইটোৱে আৰু sarpan kartom spila prangsi ni kan ningje bangke non itum da forest long chokomar choklem dun bang kharu kathom ra klikep nedo lasila song bong ben council pen ni tum han sokos na pi alam putar ni tum da choklem ton te ning oi piglo lasi non asamang bong aningi menai asiam tuliram no hansar na linil tum han kang hon kajin sopen sokos bang chibidrora aprang nilitum ke choklem masan thot aku nampak choklem long thu thot noi lasi nitum la anarat dak ke dua rat kali jo padap chongda chadarat saide lasi la ningkan si hini ke thom ti choklem tu manu tinta beng long lundu lasi la so beng apreng ga chitu ji bhan ke nitum ga tuara velo ko beng asor ke lage namap melo lasi nangli ning ki menai asiam tuliram hangsar lasi nangli kanghon kajin so dora kadok be karbi akhai puje mathara la sabidro kosbang sokos bang chibidro no la benito aprang ke klemason thot and tin bhanta pasik sak se pin ba choklem long thot no ni tum la sabet asilari kilong musiko tai family pangrangi isu such pangrangi frengarbo chitu I lasi ili tum ke dak siksidul area siksidula council aja kong thinage ili tum asamang bong nangli han lo nangli nut ning ki mesen asiam lasi nangli jong sin il tu phan nang hon putin ni tum da an se ako nangli phan nang hon thui la lasi nangli bang ni tum han kang hon ka jin su de vek nang ji mane mana da ka choklem tum ke mane kesu tum ta du ye tum ta du lai tum se ke chilang phan da ki sung do lo apiso so school pa charli college pa charli la a problem thi piglo lasi nangli jongsi ningi dat pulate jokta nangli lam ke troi kre bang vela lasi PCF ta punoi council pa na direction sin ne nang pichot council long si
troy lo pede nega thang lama ve usenang si pudun lapi ni tu memorandum pita lasi CM sar nang li tu aphan asane duk nang hoi hera athima ni tu mangga ahok le interview ta ve lasi April ve pute nang li ning hang pute 60 dollar council bang ri April nang piun la secretary bang ipu lok lage nang riar via khelalo ke council jong si ahok ha nang li nang pibek ji kar bia khai bang ching hondu bek asiam sar pelote ni tum nang choklem ateng na choklem long no ni tum dak kar biang long arat nang li phan hirju me do po ako nang li jong si ang pipedat pote nang li kai bang hirju no bang charju nang kok po Sokos nanti nang itu panang pale lo nasi ada kopi dapat toko pen bola pes kan. sokos na pale gini tu bagai Kini ladak PCCF office on litum labang sokos aku tak pod arjulong pen litum ladak memorandum nang submit lo. Na pen ladak PCCF sar pen litum agak cini ateng ba nang cita tu ateng bulu tangte alang li jongjung len litum han labang sokos notice ba nai su gali ba nai pale gali labang ke council direction pen busi alang li nang cita tu lo alang li rideng ade alang li council toy pen si nang itu busi si alang bangke lahan ning hang awi sami council si jasemet council pen si ladak ni tum han sokos notice bangke nai su lo busi lasi non bangke teglong da alam lo council atumalong rideng si do council si labang su sokos matang te labang so metar ke council tum si ke claim aposi nili tuma bang pini ninje the bang ke lancholo karbing lo tomas council authority apan cholo jasemet ke lalo Dr. Tulram Rong Hansar apan lo alang li rideng cholo non ke pini ladak laan bang pharo se karbi bang pharo su se karbi family tum do inglong so tum do latum akisu bang ke alang li ning cirui pen labang so asokos ci withdraw da loptang te labang so metar labang so kisung dak masih jut koko ba pini non mata me jut koko lake lasi labang so ini klong pen litum labang so bitung pen kacun ri kang tung chunding ri padikrim lo lapen isi abang ke ni tum pini pen ini lo labang so media hongklam long ki bang matang ne perang ke mai pen litum isi message ki pale bate ka chuning re message pale stamen on puan stamen ni tum isi positive a message bang matang te ke message na message ni tum thaglong lang long lela aposi ni tum isi ako ka chuning ri thu adikrim bang ke karbiang long along penang an ke theke re tum do lapen social organizations atum lapen student organizations atum pendanglok aprek aham phanga song tum piniar ni tum long narjap dunang ji lapen birta penan ki long lapen nang chingki tum da dolo alang le tum narjab duni putapu la sinin ki theda dolo da am jo se ni tum along na narjab dun vek bo sinin thela lapen jasemet karbia along ninga che the mate khayar bung khayamo arbung bul tangte karbilo charlia song atum hello karbilo charlia song atum inglong kho pendang lok song tin do an tin phadanili ladak ni tum forest saikhi non kisung pho hin pen ni tum chuning ri padikrim lo nangli tum ni tum long wang pen ni to makisung nang chini pen athe karbia khe akisung lo non inut employee long matang te inut orang claim bang akisung lo tang te ladak dependent bang pho bang trok do athek dungya purial kachilang atum do atuma phana kisung na bajok dunia phan arjab dun pen ni tum makisung along nang chini do nikha usini tum dak media ahin pen chuning riglo Sokos nanti long nang itu pan kopi kilo nang pale ke sokos notice along ni ko na farman mane ke chengsi sokos notice long ni tum pan nikya ba phana por nang pilo laso phia ako notice issue thulo nikre pho ultang te non ke ni tum long aporta dami bomlo lade ni tum long ke non ke ni trainer cap baksi do chot bon ni lang tu pa me lang he landa si do chot pos tami apor pilo ni tum long nili tum ke kache soma ing tonte nang ko kwa the nili tum ko pisi non choklem helang athe arnisia por nili tum voreng mai maduta hinang sot ba maduta ar idu aposi nili tum voreng bang piun vacancy do pulo nili tum council authority ma dedi karbiang long tamas council authority forest department tami amasi ladang tum documents jo jodno ajad lo nangi pi ko son ma ko puma gale department tu ni tum ka chodeng tumati masin tum department documents ka do we gp lo ni to hasot orally verbally ko pene interview ko penan do maximum han do he la son do lo sami process bang ni tum ari deng abi mati theni tum ka choklem dun tum chot asi la tum na abo reng nang pi process bang criteria bang son son ni ke la bang ka lang ni tum department lo ba council authority tum lo lage thani tum pini arni
ningkan kre hini ningkan kep ningkan po ningkan ni thom ke claim atum piniar ni lalang ni tum labangso forest and environment aphan dedicated alive dedicated lo pure thea ka prega long ke aja ta port pi bang avelo ada sedikit lo pini pilo joklem lang tel la non li tum ki sungi produm do an piniar ni ko pilo hala su pen le to lang tumang bong department tung ko pini ke chok che do ko pini pura chikloi jon joni jon thomang bong pen jong si la bang so isia notice pi mat la join nong le la ke henu la pu pini bu son de hala to ho su khang chek bu son de piniar ni a son na ki sung pho phele je polo piniar ni la son ko son la pu pa mong prong anda ni tum pho phele je polo a the ha su pen jong si ni tum la son pulo dang te kapre ka voreng no jog dun da hai mene kapre ka a saimu a business bu sami claim ben piniar ni la bang so ki sung pho phele ta so ka ti ku pho phele ta hai po na si pajut si lo ni lingje lo the metar bank ado sugar bi aratum karbiang lo aratum benang lo kado be chini lo ti pajut si ason ni liga ningje bang la lo manpeng the nai sar doctor tulidram rong hanga bang nili tuma phala bang so ki sungan pajok vek nangji athe la bang so ki sunga kadu ka beta study lo nil tum da study pa me lo la da ke alang li cholo alang li rideng cholo la bang ke janil tum phan alang li pulo je isi aron ki chok che dola approval la vi pulo la so approval alang li claim ji aja kongdo la pen la so a formalities ala ni claimun to ni tum phan opini a formalities claim ni plutang te ni tum phan an isi criteria monai pen ni tum phan isi formalities opini interview pini sabina padon stamela bangke open for all opini roster opini bang ke lote la ke mentu neta ni tum ke la ke la so dim long ke chelong le lo la ke all asam hoitu asam bang tan na bang po la ke ni tum ke mentu neta la ke avele la si la bang so kisung bangke mandu da thek dagalam la pen kadingje do mane kado bita la pusi chelong labi bola la bangke mentu neta ni tum ke kroisiun e lo la pen ining si the thai la bangke so cost notice ke pade long la son hek tumpan bang dak transfer dam tang tuman hang effect pe pusi do so ta pana la bang so puthak ni tum kachini ateng go tang te da pen district transfer ke dam tum ta do district transfer dam atuma phan mang ke non mat ke la so puthak effective pusi ni tum chini te ko ana hok ni bang ke la bang ke PCF office tum mak chini po same ni tum yong dung ning je la pen kachini ateng go tang te hal tum han mang ke non mak effective pusi po dang da kar biang anglong do prong tum kar biang long arada tum kar bia tum phan sipini la so pos baklang chat asi so ko se pen ni tum risang hunda pulo so ko si formalities aphan chot lo a hok pet ke termination aphan ke ready lo type lo non in hong kok cholo la so arni so ko arni phaning hong kok lo period di pido la so arni phaning hong ning cholo bo sini tum ang krapen ni tum nang bon tame karjulong do asila so ma ding ni tum han ke already ning khanera teng that's to lo